Baby me Adom TV Badwam na o hye no asedane ye wo dia wo afei na di kan ya o hye ye de nkranhye na kɔ ene ye de news no so akogo nti de du so no ye de bonkrata na afei online stories no anopai ababeka ye nsa no ye sro ne ye ntena pa fi se ye wie pa gudi eto so na afei health tips so abene ye hwe ye mbra na ye bɔ no brazia no ai o bɔ ba ko saa no mahu ife so nze month we kokrameto no fomu nti ye de no hyase na fe yatoa eno sonso ti mi gina ha de nyame nko a me ankasa me senior man incoming ti me mo ache be me na me juzo na bibia boko de oh well I suffer chief mighty chapel on the church members am be juma kese bi da omanim no say ankasa de share baako. And I want to know some chief friends. Some chief no. Mighty Chapel, osmosis of. Osmosis suffer day. So yeah. They are friend and no as a person. You made me be it in themselves. And Shamini Pediana said, as soon as you know. Oh, there be Adom not also accept. Adom not also accept. Hey, and they be better also now to accept. I don't know, Johnny. Michelle left. Be so we the other man. You only baby one and produce now. A dream so. Genesum. Genesum. I'm cutting up on it. Simple. Eh, you do market one. I say. Oh, that's now. When you crack it, who are not Debbie. So what to so I say when you bet chairman bra okasa near we monitor the chairman the life monitor chairman we if you are chairman the any ma that we hono onyame bekasa oh yes eti minji ne fast in favor and onyame beside den akasa why have first so abenya de kwa kwetena okra we dey etim I no pay the meeting na me meeting why dey me say me ba me tiwa me say mo madaruma we dey nya afa dey be chairman dey be chairman be me tiwo pampe we na si menji onyame be kasa onyame nkasa ma me nti chire ya aboye nyina ho do mighty chapel for so which chief ya chia mu nyina say mo cry dey share kama e dey my very soon the big show ever up but what is also the chief mensa so for chief mensa so mighty chapel ya cha pay so anwa na no anwa just that ye call brekum and e be sin call Kumasi e be sin call prayer so you know so it's been a long journey e kwan so nsem de bebre Ghana for isu ni e ban cars akese say e koso si kwan so nkwanhie baba cars e butu cars overload wa koko de ntiti o kwa na denche bram na to from na block kwan no ti bebre afen so ba secret na o mu load no o mu timi load ama ne ko kan ya ni serious adenche denja to kwa denche ampa me wa ye wo limit I was say ka no o mu di twida we dey misrem broja na eba no me ka say yen correct na be fast e kwa bi wo so amra kase e dem no na kroma na nkasa to block afa sa amra block mo to e bia 2 blocks na ma to afa ho nti reflectors bia so mbobo blocks no nti sa na jo no nya me ehun mbobo wi akra no say nim kwan no a no be fa no ayasem yes the kwan so still enjoy sa kra Kumasi road na enjoy ufri eye esu ebo aso kosunya na enyo sa funny baby very okay va ai attachment ya omo ye ni nyina bibia but ebi wo hono ma contractors dey bia meka omo fashions dey bia nsi wo mo en kai tu kwa ko hwihwihwi ubedu hono na akofa bi obia bribia da meka ye nhwe ne standards dey be maintain because krobia standards ni no e the challenge bre ye ni nhwesudi ana susudi bia wo die sorry ya ekwan bia na ye hospital bia na esi enipa bia na ye form adwumam sa bibia titi form basa mesre se Ghana ba ko pani ye wo bribia da mama eni ye dey enda ho fresh week baby am many work crack sepa na apobudi se baby am kan afiansem na okaka no nyesa na ye di agro ko back be makwa me ma ho mbezi me bobo me ma no bibiri di anope member boxer shorts we are one of the biggest problem titi wo Ghana member do Ghana shape boxer shorts no pay the move and chemi January 9 June so for 1 week say black into 1 week ko basa edi only to ma
or tell say bema unse nyoma bebre yi free system ni bana fi hiti bapasa yeah ready we mobo very important Monse sano why very important man so Mr. Madaroma mo de ma mo ase de dodo na mo ya de mo change over there but when dey dodo na de ko be 3 months ko no 3 months of a help pass no de help pass no de help pass only say mo sweat o yes say o fa o only dey very important e memo so ehia no ma me kan no kra na acho no obi ehia ehia tu hia e dey say sesa Someone ahonidie no mo monitor de oye ni ti amu di agro ahonidie ni nya madress ya mi gina Dabi ahonidie nya wata de na washa waye otiri mfefefe no ye wo inside no Dabi o ya shepe afia be wura fie na wonwonan o hwe sisters bi pa ne brothers bi pa enne mosquito kwe wa hihie agu ni fie ho nyina hall wa hihie agu ho nyina egugo asem propose no gugo sa wadidi amade ache so onu anim se chance nyina su wo basa na ensuo tamu o ba twini blazer say bram na o dia fa wadu president o jago na be ma so ba ne socks asie fi no ato pa o dia se mpara se ewrade nyankopon wa won se anko test kura sanka ho de bia da o kayen na best ni pillowcase ko na so be do e o kwa de men kakro because e be come 2.5 years over town ne support dia be 19 years 22 months support MCS sa na mete ya kwa na se bed sheet kura no me ade ne pillowcase wan sesa na ntama e ma wo rashes no me ade na me say wow serious na bed sheet ya odasu wo ko for confidence anti de bia dwatum omusu ebi ozo timi destra na no so nsua force say chong kese we na pillow no bon masa fakotu awiem kakra no pillow case no ya the pillow case na awiem kakra to hwe no wa no so pata me ba no be so na ma nyina obo se na nyina ema obi an fault but keep the place clean na ma sente kura madan ni mu aba sesanesi ka at least be 2 weeks bia wo so be shit kura ko bi be be obi su jari pa ko hwe ho de se wo sitia ye nka se ko ye glasses o baby kitwa na bia wo no ye hoye baby kitwa na bia wo no ye hoye ro bi single room wardrobe wa hihye nyoma be 8000 wo dan na nka se nyina ye studio apartment itu rema no asa wo ye ise sa na we say na wakoda say bam ojo da na o so wo nya baby ka fa nice na me nenam kuma se monte so mo fa nchemi ene mo da so ufiti amekom o crossover ko stadium na ba wi agede na ntoma tu ade na mo ya mo hu wi akura ntoma sinimu ya ha ya akura se bi mo ye bira so o for brush na o cross from kokomlemle to na wo da so cha wo tuchine se no wo jine wo tuchine se no no obi di nkomo wa abon na se ebeyi na so ye tuchu ye se ni obi kasa wa abonten se ni me bi o ho aban na o ye twam kura dada to da na sokodia no owia o skills o de no wa na wo di na chia na abegu so yesu ni tie no nyamai enyo anopede mo se mo fanche efia da na de nyina aba ba pomudu mo se mo fanche di ye nyina mo obo enye ohia ade asunku bi am ka chewo bi special wo ku be 20 so de bia da meka e bia week bia otwa ntoma week bia enye wedding na engagement party yi group every week bia otwa ntoma 350 400 350 400 o call up tesa me see agi wa ne kokata 1002 kra na wusu forever and ever wa pomudin because we nyina na ebe ukotuto we nyina obeja wako wa pomudin be mo keep long obeja wako o to aduane kwa san to aduane pa ko se sa ase na mo se mo friend pepperoni me ko se obi adwuma kika mekonya yi ade entiantia ne bomu kika bomu amekoya ya na omo de isu asinche mekoya ya no de nchine ya wo ne se pam omo onuma no afa ya why we are share ohuye ko de ebre nyina no the ultimate is health, good health, not just health, good health. And unfortunately, Christians any facilities cry a cater for the one no
Avia. Sinya me na hwe Awa. Na se power hwe ohu ye. Hwe se ye nhwe this month kokrami e tofu mu. Kwabna ne binum num shisha ne cigarette no for pleasure. But enenya for pleasure bi. E be hwe chi. No. E wo ha. E wo ho. Happy balloon so ho. Just say. Eh, yes balloon bi o ntu ko ba bi ne mama balloon a ye careful. Minim how mo ye no. Happy balloon. Happy balloon. Yes, I am colorful efe. And the flavors so e din na de na bia wo mu. Je na wo twini mu ha wo hunu be na faw. Happy balloon. Happy balloon you know. Na no suffer ni happy balloon. And our research to preach. Oh, what? Yeah, what? Oh, yeah, you won't come here. And yeah, Pabna will ball flavors in it. Strawberry, yeah, strawberry, do be a Ranty and Mabawana more ban, and yes, I fear you also quite for you. Ya rear the bebra warno. Because, me say, na me not the name a problem yet. As will be a channel, so I bet Chiana, and yes, there will be a bow crown straw. I'm saying, Mamma straw, be no near. Happy balloon. It's Munyai, na yare na doson. Yare doson. Just a me dream one me tiasio. Eno na me catch you say. Ye ni ahwesofo efie sukumu asori muslimi mu oman mu yenyumem. Ye ni ahwesofo. Why na hweso de susu bia na ye de. Why na wo hwe no. Na say me hwe obi no de abeye kasa woni sa. Wo hwe obi akeke. Me de bia me ka me nya chance na me followers di nkomo a. E de nti na wo hwe me, de nti na wo so me ye wo role model, de na wo fa. Enkofo obi akeke o. Hwese nipa na wo fa no no bibi papa bi na wo fa de afri mo. Enye se wa ye se ntu so da bi. Eye na mo ye mfa enkofo obi akeke. Ti yesre you na mo ban munye careful na 35 no enya kokram won nufum 20 no enya bi won nufum ba mi wanya sa na nkete kanofo na ya twea ma abrabrabre ne bia gym bi ene history bi o family mu nya obu ha na history bi ene family mu enso ene wono enya kokram ne bi dia ya ye lifestyle ti enya careful nya se fie konum shisha ntu so onum shisha oni ba bia fie no free ba onum shisha me catch say ampadu o de wa kwa so me say is legon me bi wa me kwa probo kwese na bia magi wa dance me see am catch say a 13-year-old 14-year-old girl normal o ya shawo normal na no bisa san awofo we ya awofo na o mu na no mu jejina ho ampadu o no mu jejina ho na wo akra 13 14 years. Oh, to me, on a good day, when you say, or something 250. I say, what do you fire? Or so you are dark, soon more on my on a say, oh, wow. I see you. Sugumi, because oh, mamma, woman, oh, man, now for Mwakoshiao. So better to all ye. Didn't I was saying in our collective, you, yet me come home so my near Chichino, because by your dear ye, but be no be any dear ye. Sa for now, so I'm crying when I'm Mwakoshia, to dear ye. Mummy anya careful. Anon manu nom ne medi no doso. Mummy entertain ye be so. Na nyame no tete de nyame se do boy ye pa na sa immune system no. Sa wonim se mire bi beba body ne bebre enti wo the immune system na hye nipadua ne mu na akoko atia yarwa. Ye se immune system na akro yare. O yare. Ni e mahunu ne de aka na santi wa bre. Eye fidie o ye adwuma kakra obebre obeda. Nti sa nti yare bi ekowu ana abefo yare bi a mo bi ehwe hu ye ye ni di ye mesero no munsuo monom ne mo mfa ho so obejo so tenta no munsuo obi si bejo so na de o cheche nyame na wa dum na kwa de ena mu obi 11 years onyo so da 16 years onyo so da o de o jo so awuso mesero no munsuo ate na mo ho ban ye no fun mu nyina ye hwe massage na fine kumyemia no nkofa bibia makona. Okay, so quickly say how do I to join IMF nsem na e ba watch so nya bad e was want to hu ase so what should they kire me ana Afro say owner of Hot FM o say ade bia nkwada wo bi no ye onim panyin de ho eji wata de onim kwada ata da so oh what nya bad e ye be see oh esa meje everybody jagobo ye be see IMF 600 million second tranche no ebe hiti BOG for account na me eh na ba ko na hiti ye na we na hiti om de djuma second one na toso nti ye de djuma eno e de djuma se wa abedi obi en obi feel e de si wa eba mu fi ram e down there ye de si ya me se nyame aduma agudi mu samo ba na fe health tips so atwa so sister Sandy so